Uze kwami umkhulu Mabika wasempangeni enseleni omunye ke wabalaphi bendabuko mkhulu asikubingelele. Ngiyaphila mfowethu njani nina Nkosi yami sibingelele ngisho nomsakazo omkhulu kangaka iTV edumile elesimangalise ethandwa abantu bonke. Namhlanje ilethe nje inqovu umuntu omholi onebandla onayo yonke into olapha abantu baphumelele. Namhlanje ungena kwami nje la uzokwenza into ezinkulu. Mana ukuthi umholi ulapha abantu uyathandaza uyahlangana yini umthandazo nokulapha ngokwendawo. Ngithi ke lenti kanjena mina ngesikhathi nginikezwa nganikezwa ukuthandaza ngomuntu othandaza entabeni la engahlala khona inyanga ezisithupha nensuku ezisithupha ngadla ukudla. Emva lokho kwase kwehla into ethi mina ngizalwa inyanga angihambe ngemukele nesikhwama sikababa bese ngiyakumix. Kukhona abantu abanga understand ukuthi ukwelapha noma bethiwa udokotela owelapha ngokwesilungu noma bethiwa kodwa usukunikezwe ngokwesintu sakini. Kukhona umuntu ovuka athi ngizongena emzimbeni wakho ngokuba umfundisi, athi ngizongena emzimbeni wakho ngokuthi ube umelaphi. Kuyahlukana lezo zinto, ufuna abantu bayimukele ngokwehlukana ngoba yonke into osuke uyiphethe usuke nikezwe isidalwa sakini. Mkhulu abantu banokukhala bathi banokudayisela izwasho, bathi mangabe befika basebenzise kungalungi lutho. Ubakhuthaza kanjani ukuthi ngifuna ukuthi kuwe namhlanje umuntu ozokwazi ukubuka le TV uma uya kumuntu umuntu nomuntu nabantu mhlambe abawu8 noma abawu12 noma abawu11 abasemhlane wakho abatete inhlupheko ngesikhathi kupakishwa ibhokisi yayizwa lona elakhe ibhokisi mangabe ke ngithi mhlambe uzothenga ikota noma uzothenga istick sweet. Mawuthenga istick sweet esikhona manje uzofika uthenga istick sweet sikunikeze kodwa mawuthenga istick sweet se-order lingekho sizokutshenelela order kusalungiswa yima wena bese fika omunye afika lithole eqali wena ulokhu umile ngesikhathi ulokhu umile kusho ukuthi wena ulethelwe iorder elikhulu. That's why abantu abaphumelela muva beba nezinto ophumelele eqala shone phansi. Mkhulu kuthiwa nina nithwele ungakube lento ninikiwe noma khona into ethiwe thasi bakhona abathwele ngokohlelo lwabo kodwa mina akaze ngithwale mina nganikwa njengoba ngisho ngithi ngahlala entabeni insuku inyanga ezisithupha nensuku ezisithupha ngithandaza futhi ngangena umuntu nje ngoba nganginobizo ubizo into yokuthi ngathi ngisemncane kwafika leyo nto yafikayo nje ukuthi ngangenwa imbane emithathu eswini ngashona yabona ngihlala endaweni yaKaNongoma bayazi ke la kwaNongoma akekho ongayazi leso story ngahlala isikhathi eside kwathi ufile ngavuka osukwini lesine so leyo nto leyo iyona ke into phila phakathi kwami hayi ukuthwala hayi ingakho namanje sinikeza umuntu simnikeza amanzi asebenze simthinta ngamanzi emehlweni abone sibasukumisa abangasukumi basukumi hayi ngoba sinezinto futhi konke lokho kusuke ngakhokhelwa imali ukuthi umuntu uyamsiza without ukuthi kanjani kodwa umnikeza lokho osukumnikeza khona asinde umuntu bese ubona ngaye mina amandla ukuthi hayi una amandla sengakhokha lokho akukhokhayo umethanda futhi uyabonga ngendlela yakhe methanda angithi lento kaNkulunkulu akuyona yami so mangabe unamandla kaNkulunkulu akusho ukuthi wena mangabuza kimi ngokuhlupheka ukuthi ngixayekile iTV yami kayiphumeleli imkhulu awungeze isiwasho kwenzakalani mangibona inkinga ngizokutshela lento ngiyakunikelela wena usiyobona ukuthi uyangikholwa noma ungikholwa so into kaNkulunkulu zifuna umuntu onenhliziyo ongajahili imali ongajahili inzuzo ngiyengizwa abantu athi umuntu mangikunikeza isigubhu ngathatha u8 million umbuzo uthi uthakakho ku8 million seyithathe phi imali isiqalo nje sekufanele kube ukuthi wena uthi mina into yami iyasebenza uyithatha uhambe uyibona. That's why ke thina sikwazi ukuphumelela cause siyakunikeza into sikuchance siyakwazi ukwelapha singalindele inzuzo uyikhokhe wena mase uthanda.